Čaute, tu je Kamil. Teraz natáčam, ako si stiahnuť a nainštalovať Minecraft Launcher. Otvoríme si toto tu. Počkajte. Kotelna. A máme tu Counter-Strike 1.6. A my dáme, tu klikneme a tak načíta nám to. Máme tu Minecraft server IQ, ale my dáme tu download. A tu máme Minecraft Launcher, tu si klikneme. A mám tu zase stiahovať tak. A vidíte, takto sa vám stiahne. Toto sa vám stiahne a toto si stiahneme a máme tu Minecraft Launcher 1. Teraz to dáme tak, toto si presunieme sem na plochu. Teraz si zavrieme, budú, wow, sorry, za červenú obrazovku. A neviem, aký Minecraft je. Otvoriť a spustiť. Počkáme trošku. Čakáme. No, otvorí sa vám takýto Game Launcher a meno. Istina se, to je jedno čo číta. A usledne dáme a teraz dáme nový profil. Bereme si akú chceme si verziu. Dáme si edit, profil, zavreme a dáme play a hrajeme Minecraft. To je len na všetko, možno bude aj druhý diel. Čau.